Kuliah Cibun Pak Rimika. Kulay ipi rumju. Tapi kena ke film produk Oscar kan penino ni gustrik ha juai. Bahaya pi seguno. Pai ina. Ngalako i palat ini ke film mo kina kini gede legend sudah. Nado mensyuang si benar kanam skap mo te kelampoi perkar kini ke sengi ngayok banuan yo kecat hang ni ha juai. Tingai ngalai kendo Cibun ki artis komedi mo ki bade na tain juai tengah skumen palat. Rimika pi seguno ke film jupi na sudah. Dengan sudah waktu hi ka lumperdi. Dengan tahu pada kan wan biasa ka film Doroskop di suku kumno kan beba kena kesan. Nangkong syap ngawan hang ni wan yeng ban kersan mo yaki para jait ben jangi yaki para artis. Bat kabaar ngawan ban ayu ban promote yaki. Namar ba ngatim bangi dei ban hun ya kejing yo jong kibai kenang bakiro kin hun ya kejing yo jongi. Te lada keren syapang kan di kepada Doroskop kawai ka ajing mut ba kapen ken mau ba yaki artis barim kumuskop. Ka like daga jing berkat donga ka kepenlong memori bahate ban kenmau yaki artis barim Tilai ka video yang stop ka film stop hoi ngalai ka long best ba la ko in am kene ha hoi la kwa yo i ba ka film tu piro ka hiat am ha lu perdi kabiang tip top ke mo tapi yon jikremen baka produk Oscar ro ka pi biang ha lu perdi kan hoi ken nga lada kim pen irung akerpat iki ba lek pen i na mar ba nga hob ha ba kaniro kan hit ba kum ba hit ka jongi komedi mo kan kaniro ka ida ka poster la long komedi ba sonde ba Jimmy pi tu hai ba Jimmy ngada itu re tang ba ya la itu menta ka sngi oh dah segi hoi ba ya pi lagi an ya gini arut ha ko nasar na Ai. sonde ba Oh hoi ngalai i hoi. Tambulong face to face ngam mio par bani kendo ye jomi ngai kendo mentah. Te kumbai komik ha film te ha pertheri komik mtuhi. Setenan play kendo i. Tiki pi sutu kumno ke film ka film Doroskop kan hit ha po jawai Kan hit hoi kan hit bikin ke film. Tang ke poster ngi kala ketik bahate kinong page. Try kendo kin kemen lada kin ile ya ka full film mo. Rimika pi ya tip ngeru lano kan ini film ya kane ngana sio snio bakin pen ino la shai sitering hoi te syukwa kan ban ayu don bok kan bakan hit bah kan ni kumba ayu kumba la kermen ki producer ka skap makin benar ke kumno skap tiap haktin penar I don't know but then skap kan haktin penari kan kata hakasi kumno Ni hakti kasi skop ong di tu kau te kemau tu kau ngi edung kau edung te hari mitu stang yang skop ke. Skop stang. Supaya pi filman pet yang ni film ha jawai dalam penmi Nganon pe hoi. Nganon pe kenang begini ke film lemar ba. kan kumno Taraing sa iPhone mo. Ni sa iwan. saya wan lang wan mo ang dawan kenang we Ini kenang ba hoi. te pahaya pi lakuan em kasih penekong pini kendo aktres penar kuan em berak film lang Rimika Nado mene ba ya phone pi dai piong tangin ya kendo mo yang tres jong juke tong ate bos kata tu mo. Kende ke buk siar mo ngayo banai ke blek ti bedi te. Sampai berkarang yo ban kiran lang madi kan. Setenat palat. ti Rimika pisau kuno pio yelang pahaya empa snio ayu snio best bahate kan ni kasni like lucky day mau bat artis ya bat aktor bani kedok mau face to face ka best te pahaya pi Amerika kamjrong kamjrong piro Ladai. Hila David Fong Hills na mai Rimika pi sutu kumno ba ban film kaya na kasuk kanu ka kambang ile em kam suk re ngidei ban kayu kumba ong hard work te ngidei ban trash tom bai kanu lada kilong ki kambang ile ki barit ne ki bahe Henry trash tom de bandon kam suk re kanu re ban yo ban kha yo sok ba thiang ngidei ban trash tom demonstration Kam tam lele ha ka film kada be ka timbok mo ka jing ya try lang dadona iwe hap ngin ya ai cimbut lang ta ngi hab long barit be sneurit bai te ya producer wai ki para artis ro kenang ban long ba success atau kecil bai dah supply jong Doroskop lagi Doroskop dah supply nai kelir se ne marba ngatrai ngala ihi baro tang mom kan mau kerteng jalabi oh katu kasur jalabi tani kalahit shisha jalabi pahaya pi sutu kumno jalabi jing sgo changa tharai jalebi mo long jabat yang yo se mo siap perngop ni jalebi long ta ke mar tarai kum ta tarai
Remika jalebi susu kuno jalebi. Jelebi te kajing sing thuk jangan dei bakal lain baik kan. Kelain mo. Masyad hawai ar syad baik te dei long permen haju. Si phang ai chubap ngwe trai chubap ngwe. Na don hang ni jong don hang tei teng tai kelong kelain jelebi mo. Di kan ka film sukun budin ya ka film joki di hadin ka film joki pinang film tumai Empat don ria mentah bad hop kan sadon hi. kesadon himo. Hai. Mentah pinang pule am. Hai ngana boleh. Di mentah film lawai kelas. Tuan ne. Em ngaklaim dek kelas bala dep kos. Bahaya wan baik silong. Aw nga teng wan men silong men. Kedua Remika. Oh, ngai kenduk ngawan show in dukan. Dukan jam mana bang ma dukan jar. Oh, ini pemjam. Kedik film kan hirbit nomor mana mas wan joy ka bang ma ka bam try kedik film try kibil kan bang ma pe ini film try. Adukan kompakan. Ngana supaya menen jadi ngana supaya ya ka interview dah bagi sim interview tu kedukan bang ja sampai berkat menang apa bang tu. Oh kada bang sisa. Ada bang. Dos setelah kita ka jengi kenduk jokiar ngut. Dikiriman ba ka film jong bioskop pelak kesan. Kan hit. Kan hit baik dikenal 4%. Tapi marpidin juai keren dak benar. Saya cepat tapi dak. Kam dak benar. Ta kamu mana gowi ke address yang ke film joki.com ye nya ni okur chan ye ke film yang ke skam te okur pad ya woro ginong chong chnong ha ga jain tia la ni ga mi halia usnya bhabi okur chan ye para bru yang i para artis yang i mho mp kita ga bichni kita ga annot ta de yo bi yo gi hun ye yo gi yo ukile yo hun gi yo pi te kar pad ye pi uwan saki pi mestep citerik doi te don hi kublai cibut Bahaya umnang keren benar bahaya. Nganang tang kacak-kacak mo kelam ketu kan dia mo. Ta ko blai pi borok mo ki pajba ki badon si sadong thain joai. Te la shai strik kan ka film skam ka yok ban release te sngba wan ai ki cingkar sian ke jongpi da ke jingya no jongpi da keti kidang te kamon borok artis kan yok musim ndri tang ki artis mo ke jo ki producer ki nong shna film ki nang yok shushu man permi ki film ka ba kami tan shushu. Entah. Kulis bun. boleh